Puncak karya ngentang linggih mepedudusan agung menawaratna mepeselang mepedanan mendasar tawur balik sumpah utama kemargiang ring pura dalam Prajapati Babakan Ulun Uma nemoning rahina Buddha Umanis medangsia tanggal 14 Agustus kalih tali siongolas. Upacara raris kelanturang ring tigang rahina nemoning sanicara wage medangsia tanggal 17 Agustus kalih tali siongolas antuk ngemargiang upacara nyenuk sane kairingin oleh Samian Krama Babakan Ulun Uma. Pengabe ya jemana karya ide bagus anom nyobiahang ring tigang rahina puncak karya ngentang linggih pedudusan agung menawaratna mepeselang mepedanan mendasar tawur balik sumpah utama sane magenah ring pura dalam Prajapati Babakan Ulun Uma desa Gulingan kemargiang upacara nyenuk. Upacara kadelurin antuk ngelaksananya ngeremek ring segara saha kelanturang ring pura dalam Prajapati Babakan Ulun Uma raris ngaturang pengremekan miwah sida karya jauman sane maunteng pinake ring sajeroning karya sane kaaturang ring tigang rahina presiden memargi sida ningdon saha puput labda karya. Dudunan upacara raris kelanturang antuk memargiang nyenuk. Ide bagus anom latarang ide betara sampun melinggih ring kayangan melarapan ring pemargin karya sane agung. Upacara nyenuk pinake cihna saking prelambang Sangyang Iswara, Sangyang Brahma, Sangyang Mahadewa, Sangyang Wisnu, miwah Sangyang Siwa. Sangkaning ide sampun ledang mempaice warunugraha ring niskala. Sang ngutus ring bala baduan ide ring sajeroning palebungkah, palegantung, palewija, miwah palerambat. Pinake tujuan samian pemargin upacara inggian ring upacara nyenuk inggih punika nyenekang ide betara sampun melinggih antuk mepaice kemertan. Asa punika taler ring skala pancak ide ngelungsur kasukertan melarapan antuk metetanduran ring tegalan sawah mangde sida ngamulihang kasukertan ring sarwi asil jagat. Sesampun upacara nyenuk kemargiang kelanturang pemargi upacara mekebat daun bangun ayu miwah upacara ngebek. Mungkin wenten saking ide Sangyang Iswara, Sangyang Brahma, Sangyang Mahadewa, Sangyang Wisnu, Sangyang Siwa. Nika ide mau fico mungkin saking ini sekala ngutus ring bala waduan ide mangde ngatur ring penyenuk dan kebos bala bungkah, bala gantung, bala wija, bala ramat nika. Nah tujuan ini ke sami nyenuk niki kebos nyenang mungkin ide batara sampun melinggih mungkin ide ngatur kemertan enten. Kemertaan iki pala buka pala kadung skalane mungkin ring banyak mungkin ngunsur aja bos ring ni skalane ide kebos pala bungkah pala gantung niki ide mau tetanur saking wus karya niki pangada cisna mau tanur ring sawah mau tanur ring tegal mau tanur ring seluwir sane tanur niko kebos pala bungkah pala gantung mana riko tas ide ngemedal kemertaan saking wus karya niki. Nah, saking wis karep keficang ke dulur ide Sangyang Iswara, Sangyang Brahma, Sangyang Mahadewa niki nek kal ficang merta genah ring tetandur ring sawah ring tegal. Setelah sampun kal ide nyen sveca micang kesidian mogo pang sapunika pemargi. Manggala karya Imadi Sutarma Maosang ring tepengan sekali mangkin kemargian tudonan upacara ngeremek nyenuk bangun ayu mekebat daun dan taler ngaturang pramusuksma majang samian krama pengempon pura dalam Prajapati Ulun Uma. Mawinan sampun sumuyup saking gala semeng kantos upacara puput sida nyarengin ngilenin indik dudunan upacara dani pinake ngangganin krama pamaksan pura dalam Babakan Prajapati Ulun Uma taler ngaturang pramusuksma majang para pemangku ratu peranda utawi sulinggi miwah ya jemana karya dani kesarengin pengraja karya kelihan pemaksan miwah manggala saha prawarta ke karya ring sajeroning pemargin karya yening wenten sanetan manut ring kayun dan ngaturang geng rene sinampura majang krama sarang sami dan mapengarsa ring dudonan upacara selantur nyani pamekas pemargi nyekar gunung tuk-tuk solas rahina resi bojana miwah tuk-tuk bulan pitung dina mangda ide betari mapaice kerahayuan majang samian krama sane mejantan sida antuk ngaturang ayah kantos upacara puput kemargiang talar suksema ring pemangkun ditiang sarang sami Ratu Pranda Sulinggi sarang sami talar Raja Mano Prawartaka sarang sami ditiang mewakili krama pengempon ngatur semua dumugi ring karya-karya selanturnya ring dudonan selanturnya sada jagi rawuh puniki inggih punika nyegara gunung talar tutuk solas rahina talar tutuk resi bojana talar ring tutuk bulan pitung dina mangda pununa sica ide krama sarang sami dumugi ide betari perembahan ring dalam Prajapati aseng warunugraha majang panjak sami presiden dan banyak sami atur ayah sehat serang sami sapunika. Upacara nyenuk puniki kadulurin antuk ngamargiang upacara nunas penyenukan ring pura desa Gulingan raris krama pemaksan sanes sampun sayage melarapan antuk
ngangge busana sarwi petak, bang, kuning, ireng, miwah mancawarna, pindah ke Cina saking ide betara, raris meped, kelaksanayang, kekawitin antuk mak telelontek, tebu, pala bungkah, pala gantung, nyujur, nyenuk, ring kenah kari ngeteglinggih, ring pura dalam Prajapati Babakan Ulun Ume, sane kesangra antuk sesolan topeng sidakarya. Indrawan, Bali TV.